Umukuru wo kwigura Kereziyeji gwakurura Bishop Lambert Mugisha kandi ogwe yagambire nkuyanja y'abantu abahika mukorogu ngo kwija kwe Kereziyeji kutabareka nico kimwe bitko bahindure umubiri no moyo. Nyasi ahigu anasi anamurwa nyasi aho tutamuru kakati kaseka kabao waraga nyasi waza aya mabaya mwe hati mujire ukisia na mrunzi eito hasara atanya mkama Kristo aishe Banyuma Speaker Anita Mwangi yayegitaha mukorogu kandi yijashagatirwe Minister w'ubuhinzi n'uburisa Bright Ramlama abanyishinjire ku rw'umu biceka bitare bimwe na bimwe ba commissioner hamwe n'abandi binji kurigiro mbyafaye bya Kereziyeji umushije wabire na yitwa Rukote utachira magara genseji kandi wabire atari wenyikiriza Nyakaturuki akahereza abantu itakanga bombeke hekereziya etaretera Speaker kusime nkwatanise hagati ya madina gabiri nangwa na madina gandi and if I had when one of the speakers said that is an Anglican. And he gave the land for us to build the Catholic Church. That is the unity and the love that we strive for as a country in Uganda. Yenda kusema abantu bona abakwatanise kumbe Kereziyeji kandi nani mukwatanise yabireho kujombeka icyo kureberaho umuntu wabanze kwayitaka eriyo Kereziyeji yabaniza abari mu kusitani nano mukombe Kereziyeji abantu b'amadini menshi bakwatanise hamwe bayombeke Kereziyeji twena twaba turi aha no kubana tukwatanisa atogoma muhora kari wacacho mu Uganda yatwerezitaka eritombekereho Kereziya yonka haronisha noro hano ukote na nibindi Baitekereziyeji n'ubwera behwire abakristo n'abebembezi bayo bashaba kubahebwa parish nuko kutandika kurundana sente zirayombe ko buraro bw'abahereza bayo kandi aha Speaker yabaha miliyoni 50 Minister Bright Ramlama yabaha miliyoni 10 hamwe n'abandi benshi. I want to give my contribution of 50 million. Omukoro gwarundana miliyoni ziri kurenga umurigana 30. Ruth Nwamanya.